hadian kumba artayo AA balathau ya ke isi bathamai jongka district council UCEM ka KHADC uba penyat sing CM lembat ki record ke executive committee menta kasngi ki lehyar syakashnong umat hakathan block 2 kabadai kashnong kabahap hakajaka ya kajaput banit pet badjongo yu mauba ki khat arkur kabadai kajaka le niam bat jakatep ya ki maush ieng jong ki breu ki bala khatno anaka slapar thei kabadai tang na kabenta ki khun ki hajar jong ki te ki khat arkur jong karai nongtung da kajing angnut ban pennek pensa bat sumar ya kadai kajaka balabu nadu ki longshwa manshwa tang maria poi hakashnong umat kaladon ru kajing ya kendo bat pediang sngobaha mar kaliang da ki nong mikmat the Khasi Hills Autonomous District Council, Batna Karbi Anglong Autonomous Council, Banya Litlang Syakati Gajaka da kajing penting kenaru bandon kajing trelang, ban pene ya ka syongsuk syongsan ki pajba hakati kathan, kamtam hapadeng ki jat bendeu Khasi bat ki Karbi. Nalor uba penyat sing CM ke District Council, lasanran langru da kaken hun isi ke KHADC nadu uba pensyengan NCM Deputy CM, ba lamprang bala chairman, ba tebor pathau EM katba na ka Karbi Anglong Autonomous Council, lawan ban mikmat du Avijit Kro MSC Chintong Constituency ringkat berkekenhun hakajing dan langru kinong yalam shnong nadu uba ablik sotun chairman ka senjuk kirang ba shnong border area sim khana karat nongtung lembat kirang ba shnong hadin katai kajing net jungo ya katai kajakale niam na kaliang UCEM berkekenhun na district council berkumjuru na Karbi Anglong Autonomous District Council kilai syong da kajing yalang banyakan sani halor kajing don kam ban penet pensa ya katai kajakale niam kamtam kum ke council ka bapet kerpang ya ka khando ka siap bat kularu ban ai ka jinga tailang hakanu ka benta badan kam hakatei ka jaka hadin katei ka jingle jongo ya katei ka jaka le niam jong karai nongtung hakashnong umat nakaliang ka genhun jong UCM kilalet ru ban penlong da ka jingalang hakashnong maulasnai ban ya kendu ya kinong yalam shnong ban ya keren sani halor ka jinglong jingman bat ka jing jong ki patba hakatei ka than kamtam hadin baka sarkar shan kan sasdang biang ya ka wat ka baar ka jing penbet put ka bakan thupru ya ka block 2 ka Khasi Hills Autonomous District Council nanta kasni ka laiterik ni naitung arhajar akula ni ka kajingmen ni soban penpau jadi baikba kini ka dong kathan karat nongtung bangiyo ekalat banwan yu kejat ringkat bat I deputy CM ba PNCM ringkat ba iba elbla belong chairman ringkat bat I ba tibor lang pathau belong EM ringkat ba iba langkan sai kharbuki belong EM kecu kapor ni so shingan ba dan lang bat ngi I local MDC MLA jonganika dongkathan iba Charles Marnga te nakaliang jungi kum ka council ni layo ban yo kejat menekasni hangtai po nong umat ya ka ban lek ban jingo ban pet ya kawai ka jaka kabalong kawai ka jaka le niam riti ka dustur jong ki longswa ka jungi ki khat argur ya kawai na ka jaka ki ba ki po shieng singi ong mau shieng le mau bena jong ka kursten la yo ban yo kejat hakata ka jaka but nakaliang ni so ban penpau ka jingkemen bunyi yo ban rung ban pet ban sakhi ya kini ka jaka baki longshwa ki balong ki paradok persnam juni ki khasi khara juni ki le niam le rukom hakata ka jaka kalau kentang kabaat pat niyo ban ya kendu pat ki nong shnong jong ni shnong ki bahap hang ni po block 2 nadu ki long kemi nadu ki riurang ba ki long pa ya kaba niyo ban ya kendu pat ki tekini ki arteli ki aka ki bangiyo ban pendap antara sini pat anda lawan pai nang tai ni penpau jingkemen bakrau ba la ni la khotru ya ka Karbi Anglong Autonomous Council balami khmat da u member u Avijit Kro na kanika dongkathan ya ka banwan ban dan lang bat ni te ni so kemenru ba tang syudap ban jingo ini kishnong niyo ruban poi ni po molasna bat kibabun bah kinoi lam shnong kilakwa bani kendo ini dah kajing lam jungi local MDC but deputy CM jungi babat jika ilaka kalau legal matters niyo bani kendo iki but kajing kendo jungi ka kham donjing mut shu namar ba nakaliang jungi kum ka council
nakaliang jong CM but deputy CM nilalong pa ki members jong ka regional committees on border issue ka ya bade day pa jing pembek kot habai day kanika district ribhoi kumjuru i local MLA ru ran mentalang ko member jong kanika regional committees te nilai kendu ikinoi lam shno but kibabun bha kila penila ka jong ki nongrim ki jong ki but kumjuru kila aingi diki kot kisla long kisaki sota te namta kata ngi la pediang nakaliang jungi but habide bakani ngin sara pat haka executive committee ban yeshong perkhat ha but tat ondala dep ban ya merging mut but kumju rungin sakhot yang ini kisinjuk jengki nongelam shno ini gadong hathan sini ban yo ban penbek final shwa ban penbek renti shwa bangin ra yakini kijing ajung mut shakar regional committee habide bi ni shampur nakaliang jungi ka council KHDC ngila ban kya bha habide ba ka shong suk shong san banyak keren kerpang buat uniu member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bami khmat bangila khot yaki bandan lang mene te ban penti kena bagi parado prasnam ki jungi ki basyong hakini ki jaka blok 2 kinem dai bansha penthut hakalik kawan haka khayi ka khabar hakalik trei lek ta kawan ka sini takan niru de kawai ka nongrim ka bingiwan banjunga ban pet yaki ba kinem dai bansha penwet mene bansha ta haka shong suk shong sai kaniru ka bangila banjur bahana kalyang ka tim ka jungi ka kenhon jungi bangilek banjunga mene te ki jaka te bat habai dei kini baro ki jaka le siki bahap blok tu bat kumbangi la ikendu ki dorong ba ta kila ajing mot yangi bat ya kata jing mot ka kadau ki bon ba ki bangin hap ya thir ya tai ba bat ikini baro in sara ke executive committee shwa bangin ra shakar regional committee te kini lu le sekin dei ki wei ki berta ki bangin ya keren la regional committee Oba ka nong man nak bangka ban konjo itu gi mau bushir dan kalai ko kabamot ko lang ban preserve na try bisu tu i warga tu kayeng tu ma asna na kalian dan bisu ban ka state bat minta bagaimana ni aku kumpulan musim kini gi orang ba kita balik kenduk ini bat bisu kat tu kan kita kalian jungi kumpulan ong ba ini kita di regional committee iki jipul sekolah jongki ini sampai sekolah laga regional committee na pau ko jing ai kuble yo CM jongi deputy CM chairman ba armut TM di belayawan mandagasni hakane ka dong ka than ka jongi ini ke konsumsi ka ba na hapan pai kami ini gede ke jing angnut ka bala slam ngala mana nado ko por ka ba nak sedang bandrung ada se council kum MDC bat kene ka sni mandagasni lai kali jong unu benar gede ke sni balala ba urlong din kaba iba penyak sing ilawan ko CM jong district council dan kaliang jonga ngasude ban ai ko borom sikade ei adin bile kan ban i dapat stat i kene ke jingwan jongo khamtam i kene ke jingwan mene ke po mau ba ki mau sing jong ki khat ar khat lai kur jong kene ke dong than ke jong dan kaliang jonga ngasu ban ai ko play bat ba su komen e bangi yo ban jongo namar mene kedai ke jaka ke jongi hakaba dala blong de spa snem tam hak bakini ki longpur jom kene karai nong tum ki ba panam kam nomor ke council kene maka ban pai ikan ki dustur kene ke benta dak benta jom ke district council ban dai pai ban dai juma jangan semua ban ai publish ka dai nak benta kata deputy CM yo chairman ban ya tim ni brok ban de ban hadin ke jingwan juma wa jongi ku kumoloong dai CM baro kinong yang snong wa bani kundu ni keren namar ba PE ba kini gejing pen ya mbek kot mbek sambu kadang ya syakman ke namar ba mangaru local MDC MLA nang ni ngade member jong regional committee CM ide member jong regional committee deputy CM ide member jong regional committee gila so komen ya kini gejing kwa kundu gojoki ban hadin bagi la yo ban ya kundu gila yo so sibun ki eke oh nakaliang jonga lile bros kataru ala ye kendo hibat ihrai kab kongsan kene giji kendo du CM deputy CM dengan ngi scam magani giji wan gejong CM jongi bagi ringkat giji trelang bak senjuk kira mbak senong bat karai nong tum iki barok khat kinya be kinya ti bat kumbala ong sakman ba nakaliang CM
I kublay na marila ong baga sa sim ni gini gijing aju mo berkhoj banra haka executive committee banra aru ikine shaka regional committee jongki khat lai kur jong ka kur hapo karai nong tung te ngasoban ai kublay da baburam ye i deputy CM i badan lang bat ngi iba PNCM i chairman jungi iba Elbla nang tai deputy chairman ba Charles EM iba Tebor bat EM ba Rangkansai kam kerpang ru ngasoban ai kublay ye i perlok MEC jungi naka Karbi Anglong Autonomous Council iba hakapor kabalingkot ilayo banwan ban pediang subha yengi hakani kacaka dengan soban ai kublay ru kerpang namentaki circle officers ki ranger naka Karbi Anglong Autonomous Council ki braidon lang kumju ki officers bagi staff dengan soban penpau ru kajing ai kublay ka kerpang ya i sim kena jongka right nong tung Blaidon lang hangi ki secretary ki members ki gaubora ki sni kadon ka thong ka bangiwan kata kalong bangin yo banwan ban jingo ya kani ka jaka le niam le rukom ka ba kini ki khat lai kur ki ju penlong ya ka jingbu shieng hakini ki mau bena hakini habahap apo jongani karai te kum ka KHDC ka ba pek bakmi ya ka riti ka dostur te ngi sodairu banwan ban jungo khamtamru omtang ye kini ka chakale niam henrei banwan ban ya kendu bat phi ki nong song shnong te ki bolong ki khun khasi khara ki jungi ki parado prasnaw ki jungi ki bahap ba ki basyong basa hakini ki dong ki thai te ndaka jingkmen ni wan mentaka sngi ban ya kendu epi kerpang ru ya ka jing pediang subha na kaliang ka Karbi Anglong Autonomous Council yangi kum ka KHDC ban yo ban wan ban jungo ekani ka jaka te na kaliang jungi ngeso ban penpau ya ka jingkemen ka bakrau bangi yo ban ye i ekani ka jaka bat kumju ru ka jingwan ka jungi kan long ka jing shingan ye phi kum kinong shong shong shakani ka dong ka thai te kumbala pen snow da i MEC mentat habadon kanu kajing ya kendu jing se nakaliang jungi nin long bakloi banya kran suku banya kran banya penbai ya kita kajing khnang bakanami kanu no kajing ya kaja te nakaliang jungi ru ni sukya bangi wan mentar ni tingi i ba katni kadang don kata benta se khamtam hakale nyam le ko ngiru ngi sudai hi pan no senyang hakanika te nakaliang jungi ngin saya kendu ngin syong perkhat but katlo bangin mang daka scheme nakaliang ka KHDC ban yo ban ai ijing te hakanika jaka ban pensa nam sa buram nam ta ki longshwa jungi kam kerpang ru nam taki parado persnam jungi ki basa akani ka dong thai te khnang ba kani ka le nyam le rukom jong kini ki kur kan yai sa pateng la pateng te on behalf of the KHDC the Khasi Hills Autonomous District Council we are very happy and fortunate to be here in block 2 especially in this Ummat village where we could come and visit and see. let us work together. We'll keep in touch. From my side also, see, we want that our people living here should live peacefully in this place. So let us work together. You are a local representative of the Karbi Anglong Chinthong constituency. I'm the local representative. Let us work together from now onward. One more thing that I want to request you. See, as per the agreement, Meghalaya government and Assam, we should not stop development both sides, from Meghalaya and from Assam. So I want to see that our developmental schemes coming from Meghalaya also should not stop by Assam. This is I want to request you. From now onward, let us work together as per the agreement of Meghalaya and Assam. So I have nothing much to say. Once again, I thank you. May God bless you. May God bless our officers, and also may God bless my regards to the
Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council of Ketang da gini gikitin gi makniat ngai ko blai ti sai sen pat ya pan banaru kani ko por ba ka jing ye kendo lang ka dungi kani ko por kalawai ko